Hello, agus fáilte go ráis Thig Na Seansálaithe mas mailh seans glachuid Na Seansálaithe. Is me se Hugh McGillicharra agus tá an seo a ríis tá seachtainí, well, nes mu sa cuimhse ach pen phodchraoladh seo ag mothú fiadá. Get it? Eagrán fiadá, sinna joke. Tá an seo a ríis Mars gra le muid cólachaí muid cairde ar dúspáir anywhere go Jimmertá tú. Tá go bhaid, tá mé súil le tú eáil ag chumú Leagues na trí gaiirí Mark ag gail gaiirí in mhaile lia. Oh yeah, díalta má actually fásta, so mana bhfuir tú ticket then tough. Yeah, bhí mar chun fáil ra nach ní go ra. Ní mu like what bomate strategy pod breú agus ní go raw salad go fáil. You have to earn it or jarrant it. But yeah, Gail Gary Moore, Club 100 na Gaelic nílog. Chance mé fi an dá. I mean, bhí tafad an cin jarna bu was go fáil, but chance mé seo fáil. Chifa much agus fásta tá seo le chardí leis hascí bacéin James Flaharta, James go Jimmertá tú. Go má go dtí I rú tú gur tú geart ar fichadó is níos tá friggin' Taylor Swift I mo fáin. Friggin' 22. The arm Taylor Swift an seo nach fua. Ní se ra gabhí go ní go cámú bit bh mu sin nó bé I dribblóid. Tá muid I dribblóid le daoine ar Twitter agus ar TikTok le Taylor stands bhui le. Yeah. Bhí sin a Jose Mourinho bhí tú quote an sin James. I would not speak. If I speak, I would in trouble. Yeah, right. No comment. No comment. I am the special one. Look, bhí seo Eagrán fiadá. Ní tagan Eagrán fiadá ach romhainn, so bhí arm anu. So bronarm agus bronarm the thing bhí eile a bhfuil an áir san Grammy cin sacunis ach is fiú é. Ar sanna teanga. Ar sanna chultar. Ar sanna chléir sin fágur in ar mai. What do you call it? Bhí seachtain gríthe ar siúil in éireann an seachtain seo. Ar dúspáir caiimiid ra margheall ghfuil cinehhain againn le sanna na mBan Idirnáisiúnta. Go cilónig. Cinehhain againn. Tá ban bhhain againn, so tá cading sin ra. And sin nearna tú le an éile le Idirnáisiúnta mhain. Níar mé mar an go physiciúil ach bhí go leor dul ra ar lína. Go leor dul ra síon na Gaeilge ar lína. Go leor le graficí iontacha crothú ag go leor daoine bhíon crothú ábhar chuin na man hóisialta chunig mé roinnt cin an mhaid. Just sé jazz an takeíocht le gceáil as daoine I déanamh rudí uair le ceidir a dhéanamh an lá. Yeah, bhíon méid and stuff like físnaí agus na nasnaí agus bhhacha dó bhí contest Twitter an tin time bhí ríis gender wage gap bot a time bhíar bhhacha sin. No, níochaí. Áine bhí se hógramar bhí se so chuní me seo an ro buinte seo le misguide a tuairtamach na dúisina agad agus bhí an cashbatter bhfuil gonícann si dahad fan géad ní slú le na mnáach acu an éibrinn an cólacht. Bhí cinán agus bhí se like le Idirnáisiúnta man sanna as Ryanair agus ag chuig sin picture like that a han ban tá gobar an agus tháinig se suas tá difer tá seachtainí fan géad don pai. Oh my god. Like seachtainí fan géad like sin like ho sin uafásach. Like tá ein difer bí sin ach but seachtainí fan géad like glach se like trúr an am rahí sa picture sin chun an plaicéir na le fearhhain I bheith acu. Jeez. As cén dóigh bhfuil an lehanach seo fáil amach an tolas le seo. Sílam go bhfuil like tá áhrúnis taid agus a hanfu a dhéanú agus é heispad like cebhé daoine tá like chartasteach sa dlíanais gan bhfuil go ar daoine é dhéanú agus an go couple daoine bu se fáilsí acu hána féin, so den hána siad go raibh se chur hamát like ag Ryanair an difer agus like crazy like. Ridiculous. Ach bhí go leor cólachtaí generation sort of ag
buint lasas an lá le company sfear a thuirta hain agus ará discount codes an seo an siúd agus seo lascan a dit meallar gohfuil measaghain ar bhanná agus an sin tá si de I fáil édí socu ó sweatshops cibé áit san áis agus nachfuil si gí a coppla cent lo. Yeah. Tá méid agus tarlíonn se aham blion hartar le an eán le hartar na série like special sin just fecinn tú na méid sin cólachtí just chumát like le broad sunnadíh or whatever agus like níl and dinge bí dá na sexuality sin gobar le leis an cólacht whatever ná le the dinge is grúpi minner like ní bhíon dinge bí an begóní fecinn tú agus chearan céanar le na man it's like tug mit rud bhhain dífa agus be sesta and we'll see. Tá taobh an dearfach leis an lá an sin tan taobh dúilteach sin go maiid. Yeah. What he calls an airna is rud bíd le na leis na man James a chuirtú chatú do bháí nach chuirtú ag de teile. No. Ní sam rá I don't think mar offerchaú móthir súla teach main. Is basically ceartm cean acu tam acu ní mar really cínta bud. Ní gá rá Lá Idirnáisiúnta na man sunna dit. Yeah, okay. Noted day future references. Bhíar mrú de chuir chéile le mohollat na gobar le má brosá sin héana bhí sin gás. Bhí ní bháim rábhí an féad freisin meall an rudí acu míanana le International Women's Day na break the bias. So agus go ráit agus picture hógeall go daoine agus me níim seach úr sa bost, so bhí sin an go ráit is tó picture gatain is aine chu le gatain so that is Lloyd an nás na man nach bhí fá aní seánna chéad frisna is icebreaker bhí an. Agus chumáile sin bíon go má AFL team tá mar social media head acu version, so bhí man an post amach sin agus picture chuiristeach a post gona mrá aontacha lu a gimmers gon chumán. So bhí sé sin aontoch like so go dús me Happy International Women's Day le glór mrá tí mú go chláán. Basically cheachta me chorá am le mháin agus mar ofraid, but noted le future any go gama rá a móthir. Ag sin sin an áte smó go marhan tú an lá ná ag an obair, like bhí caint agan ar Zoom maidin né le coppla cainteir gin sin taihí socu dúin faoi amna gur bhhí siad suirt nachró rudí cór sanna d'bre cearta mná agus mar sin bhí sé simú agus an sin tróna né bhí tránna gceiste goin as go dúisina as ní cadig na mná san agriocht de chuirteir go mórtas ach bhí me mar an ggéine le James flat out a cruthú áhar graficí focuine an obair agus focuine an phodchraoladh mai. sé gin eisteach mé was an éirú le an gap atá is na gnééis is rudí mé a chud chocht mi seán so bhar hí ban mar básarm. Yeah. Really? Is hí glór rá timpplamm a gúnaí agus os mi chéan scachrad stoi gur cóchttaí well so is an mhéiltach gom eisteach le rá, stoi gom cinna ahead of the time nuair cinn, but a homsa even cuiimú mé faoi láthirtá bands mar héan san úrás bhí i tí gad bhí cholát hí ban mar básam agus sure ní cum sa cé mar pasm sounds which it sound like ach go má le bheiceáil, but obviously tá golóir obair fós le in leis an gender gap obviously den the cócht é mór sin cos le misguided agus ráin éir so dí le. Mis sé dtíar mar an ggéanana fásta ní gotí gur hasí má le Jo go farm or bhaneisiúgam, le bhí sé gcóí mra i gceanasar armsa agus mé i gobar in ahannet whatever. Agus sin tí muoita just sí legéidir fásta sin le cóachta techies ruí mar sin. So tá definitely a bhád níos fearr ná bhí ach tá go fáil a lein rudí le dhéanú. Just le bheith go thomáin go fásta le bheith go thomáin go ní chuir me chat ag mo bhhair na dhearford le an as na bhain fásta. Just le bheith because ceisisin bhí se like
bhí mar fanad ar an cenlíne ar tuairis.ie le cealaithe James ó Fáilte na Seansálaithe. Is foolish mra? Question mark? Tá mé díon teach an timp chur hocu hena hin. Yeah. Is bra some rá. Get rá. Oh, James, test up on you. That's a good go mai. Dem si gúnaí ggéir a cancel. An time a go fuin am. Oh yeah, WR. I was like, Kaiba, just a vacant. Nakwo James Lashane, go like Igdol Shees like hella. Dús ma Happy International Women's Day le daoine. Just ri me damn the rá am bháil, okay? Yeah. Didn't damn glórantí rutí rá am bháil. So agus if sin probably not as far like listening a couple of the near hangsil I'm aware heard so Ken but going in the die though that bed that they're Tarlene really got going shade the Chila and thing in German like in getting to German like the and she's the courage like like you know I was sent to like oh flick with Chila oh sugar so cos like nu to ich maach and then that cortex on the way to smaller and then end of the smaller it's just it's blanked like me clue with the got text for the end and then this is the whole and then the text that they get all good night really sarcastically that's like oh shit oh be some grandma get in the must be this was get quick hugger or like in the hugger imagine it just had like quick jig like chat with the like oh totally home He'll make go tomorrow. Yeah, exactly. Yeah. Tálann se. Ní ceapá díobh go mar fiche sé. An náil sé jazz go leirt an grá chuúid. Yeah. I cad má anis agus chun tú ghlachú seánis James a cad má eile chénta sir caiitú chat a chu bhaine le ré go tú nóhála sáhaite. Okay. Má chuimre me. As sin ruto was at Scotty was the goal like bit more niche. Since down to in Texas niche. Ach go to hollow. And then do to me by kin on the horrors no by fear no. Basically just go where bring Ishgal. I do because they're 8 9 shaft margin. And then could do text back at coach into like Jesus, need to more on the raid. Who's all low? Like oh yeah. Got away with that one. Ní Ross go hiúma all the way on clad bháile agus basically crawl on Where's the cap like oh my god a grind set like James oh yeah like Arthur always a rise and grind you know the James The James really tá dá extreme aige tá sé có mai I gacliacht sé go gym a an lá vin se trína pelle gen tag rugby có fólad like really giving it everything and sinna ta eile fin híanta crackáilte seo aige Cai go sláinte aige hí se like mohin de churf just ionta right lane and then during go geez kids still right oh like you know in the weekends like so basically go maach the link football when go maach basically oers the gaikies so le 3 lá dhéag be mis like my body is a temple be ma chorp like so happy be ma liver raw well done James oh to the iontoch and then on Saturday bada bing bada boom nu ma do want to a dance floor nu ma that to ma in the shot I sin to ma just got heart I ma just cancer chunne probably get my COVID basically did to a dance floor those things one thing's for sure by time mom oh my god just douching to hospital who was hospital for so you know okay well that's like there's a brew a piece of amid in me not Tarly and John Jerry shocking your Seanish no like who's in your I don't know what tú gahar or ní le aithna céine go tar náis go céir go tup le tar leat yeah cén thing chartart you know the Gaelgory like as Harther and cheer and that's when bit of dantra you know yeah but down op chin
International Women's Day is designing with all Umsa. No, but I'm just concept. You have a good day. You have a good day. Dag dinne. Dag wel Marie. Our son. Ik ging niet zo uit Umsa. Beart the finger guns a clacked in us, James. Pew pew pew. Yeah. Anish in é de Hugh a bheith in ardard státe gailgarí be glúor shotsolt like James as léime sé in ardard státe so such a dead pew 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 pew. It's mission pre headliner pew 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 pew. Then toss my mag of Holland. Yeah. And then Shinandur hang us thinking slimer mag Shinach landed was not like Shinach was not. Or a light bit we can just by like clear, you know, you can, you know, learn the cheer that could be it. Yeah, I could find it for my health insurance, so. Oh, so then. Few to take real. So it's kind of holiday is not really like that. James, took him a shot at church just saying. What's gonna happen? Bully me hen no Hugh who mahassin to a kind mahassin to bit alfie goini. Yeah. I need to speak everything like. I guess no. But it's not just my wall anyways, man. You might go book a hotel, so just find myself. Ooh, labby sir nashke, is bia sir nashke. Shaw dead. Shin James are good to agree that a shah labby the neganella, so that's a current hint to Mahanchan and ish. Anytime I should have came Nabby to James, got to steal because McKenzie pair McCool. Mohri. Can we go to Quran Mohri Rochin? Solely mission like to my hun just to dartboard of Shaw because the anim the Angel Gorse cheers and we're just gonna I guess should have done yet. Nianation. Agus Áine go chunne single. Na ronse de maach bíse de gerfach den niet. Yeah. So niet just mis dan. Okay. But níl dinner vielle and shows so to make on mag. Oh yeah, go ahead. Shoot the shots at the job. You just sick of shoot on my shot then he is. Yeah. I could punch a shot James to fire out blanks, I think. Oh yeah. Pew pew. If I wish him were like on a sperm donor, I'd be the worst one on earth. Oh yeah, ma. You've got aimed in a pregnant. No. This is because the Durex. But on delivery man in Filmson, mission opposite. Doesn't contraception is fair. Yeah. Jerry could be in phodchraoladh Sean contraception is fair. I think. Yeah. Like... Yeah. You to do a gar beat shade James around the show. Oh look, should miss you like so. Yeah. Take it or leave it. Does you got all them off sooner rather than later, like so. And it will like rather be or why lots like because you know obviously to cancelumsigs le James a le seachtainí like Marial or International Women's Day like will rather be graféidir lingi yenu like le codgy lots of killer in le like her the white lat you know because the Michigan's James a line talent nugging like Shinkesh dolly moim go me in aglu so kun your job nor they like how much access le fragra on white Here's a go in. So is ban who take him Can running station into simple Well dat na around on the lane show that agus Mars ceart gan to be a han band what do you call it international band honna a han le van endon She'll just lan or vigenu kajé go shula go hanahin agus taku le mana agus beidir kesh na mar sin níos minicí sin rodan jarfach go a genu sin so or Holland yeah I think advocates wins it but cheer hunching around sure don't be like I'm an ally I'm a superstar Virginia
farfa níl gabí gur caiim dhéanú Aon rud agus dúirt banna fásta so we're back to the toxic masculinity. Hiling rud a bí anú níis. So goes to show is bralam some rá agus bra lem rá. Yes. Cool guys. Thanks on you. I mean look at cards and look around like oh my god James is Hugh Iantach. It's just like can she care to be honest so. Good? Oh. Ní leor siad gaeilge. Oh. As fiú de leorach ní go siad cearrag. Him tú mar go bhfuil canan sí leidir a gin sin híal me gur sinna fá. Fi me like pointe go leis. Sílan siad actually as dúirt mé leat anna hiú sílan siad ghfuil the TikToks on Granner. Oh, see, look. So advocate agus grammar, James. Beat that. Hugh, golle. The ban atse is malaú. I just trust your TikToks, James. Don't want to go any ralat. Yeah. So does that mean gama TikTok or live cancer dochas cards? Gje? Gama TikTok in the live cancer dochas cards? Well, matatu viral. Fecky she'd. So it means that viral. Yeah. Well, being Hugh viral in a series. That should call you now. Especially her and all if you're viral, never COVID arm if you mind viral. Get a big raw viral cap him. Look, agus cap Michigan girl on you go man set us that Collins ask can't get the cards in her, but no. The sample of where Pete Davidson mata to Granner. Higla banal. James tá tú Granner a caiitú an táhar churthú agus taispant a gcuine ghil tú Granner. Sin mo chuirde. Tá man níos funny in person though, ní mach má sin gná a scríomh agus ní mach as a Hugh like. There's sin like déistin of the leor. Ní mach as like Hugh. Yeah. Because like it's like going Hugh TikToks 30 minutes ahead going near a hug haggins on Swedish Machligan. So being Hugh body virals, go to TikTok and like, man, well, TikTok's our class, and then fucking page Hughes and we're like, fucking Hugh. Lís tá go leor móchan chat amachnacht ná walkie mé riú han. Agus ar le den nasna na man ag zahanú James agus seo. Sin na bhá a gram go Hugh. Well, it didn't sound like it in sin ví ra the gran FW. Sin nach chuid a daoine Chonamara Áine. Love to hate, we hate to love. Okay. What do you call it? Sin go tú cho dearfa leis an méid tá agam ag James le dhéanú. Well, tá si bheith tuairt de hampla agus beceart a gníile an rud céine dhéanú. Bígí jazz le hamne. Sin é simply. So simple. Céim fáin le dig leis dí seo ag fá. Bí jazz. Go gceart muid. Bí jazz agus dhéantar obair go cartage fáil díaltar son. Sin é. That's it. Sin dhé rudí ahad an sin is the cherry on top. Just sin rudí is bonasa. Í gahanna mar ggéarna bí go jazz leanna mar ggéarna. Sin my thesis statement mar dearansid. Bhain se really jazz na seo like really tá dearfa agus tá sort mood maise sa bud céirla seo. Tá se chun é a bhealú. So again ag catfiú go thoman díolta inis caiimiid a phlé an price da breosla fi lethir sa tír. Mar hánig sibh ar ihéading tá dair siad an price ar an cain ach tá si go fáil hó gasasa. Bíon sibh den barte go si teamant ná bhfuil? Carnig go marte gon. Níl carbí agamsa. So ní chun seo stathart a go fáil. Go fáil, yeah. Carí se harm there to my Gary Gullard like Gary Dallach le much cards like oh chicken Shiba and just like yeah €2 the hall but €1 na €50 na could be road. Yeah, be dini Gary an scabby inis le
le sa thuirt a gine. Was go grad tú tuairt siab do go náte gan as dern si tuair me go punt is go minic turn tú go bra. Is bre daine rá túir dú é. Agus an isis le a hall. Táglarm sa tim an go bad líanais marú caiim an tank líú agus táglar meáil céim price a bhéir. Do what? Could be price ton chumiste couple funtage to leis marall an takeíad I think gur ceartú obair gur ceartú pí don taile chuirte I mean, you're 100 the cash in the car. Why did I say that? This in this margin just are in this tank go home on follow and you're like, I'm filming this all the way up to Hugh. They're cheap. You're cut an adwal did you? Yeah, ní bhádam a price go tank follow go lán eil in is in Áine. Ní bheith me líú go bar go bí. Ní go mé sin. There is mas we should touch like trainer like down the law so we like far cost on this like is that chuime actually ru my Twitter channel more to fiche nimas an go zone 5 kilometers more to fiche do nimas an tastal timo go 5 kilometers I thought I actually go fear Sean na price na séirde ó bhíle sa hocht. A bust an boom. As sí go tá de tarlú agus muidena ag an níos seo agus rudí just a tosúach dúin agus cearcach sin mai lá le sket mí dúin agus in á sin mu buórthe faoi an bh job an car him an sí bór. Ní was an breakout. No. Shut on. Tá lockdowns. Cogaí. Just tá diesel bodysuits. World War III. Si drag mé nach mé mu jobtíí as bí a go lua. Mé codíir sin. Ahrú airad ná an Germad fásta. Oh, yeah. A bhhaine le sin táú gáil go maiid? Rudí go má, yep. Bhí se ri ácha sin as an bhhaachir bhfuil consensus a chartarráis i gin couple bhí agus bhí cinna bhain ru bhí le átam genú running go thomlan uair an sensa seo tá chun time capsule a chur leis agus hiag le bhí rud gur bhhaile a screú ar an time capsule agus cé blian ó inis so in fi hín fi dá beit a hud glúnta ó fáda ag gnám snabta leo go déir screú to whatever. Agus a chéad smuoite bhí agam nar hánig me like, oh yeah, cé blian an leis af like, she's an optimistic ador like go fáil le bhain seo cé blian an leis go mé go fáil ar go glúntaí hart cos tá just a mental like an mé fiú dóin ann sin a rud like so Bhí si dig faoisce si dig húsar ar airige le geníir sa fanna tiúil basically rá in the SpaceX's agus in the Marala bhí Wally duine Wally doing dé a Harloi agus sin dúrcha a Harloi se nachhfuil Elon Musk agus Jeff Bezos a gobar ar bailach go dtí na planetí hena hin na planetí eile bailach tapí. Just mental but like leis breosla Cvé de Rocha díobse like an car lína suas like blian hain na blian hain like or even fiú mí hain like sinna cé mórs bhí nachhrú cú gasta sin like cé mór or céin price ru se geek or sanna car lína suas. Well siam gro sehartar seachta chuig geor dúsa a lín hin tain comlan. Ní lín an tain comlan de gra ach fiú sin hain má tá car mai go mar an sin glár amadit ach níos tá sé €100 hartar céad fiche sílam níos tá sé git bug difriú le gahan gáisteach fós tá sé an dír má teartta rúd céim romsa ach tá sé úfasach ní go a hálíonn sus brachan is no Bé muidir gus a busnaí a ríis sílam No gur cartaidir neasmú óhaachta sa seo aine ach dearan gur bhaachta sa seo James le seaach an smuoite bhí aige le
cad le dhéanú margheallar an praghas breosla. No, ní me seo. Really? Ceapan sa go bhhacha seo. So leor Claire NBA bhí Shaq agus Charles Barkley's, you know, na realty kisfell seo like go blianttí whatever. Bhís the country price breosla agus Harl America tá like $8 like se Caroline Swiss agus, you know, bhí dinge tuairteá like, oh yeah, caiim se $8 lína Swiss or $8 each like lína Swiss agus thir Shaq. Oh no, an rud a carta dhéanú is just fan gotí go se le fálaí agus chuir se $20. Agus bhís ré but ma dhéanaan tú sin ar dúsbar ní bhéh se le fálaí cos ghlacinn se cos sin carú don freiis agus dar rud is bheith tú like ici tú $8 ag punchin chart is just go, you know, go to just chuir se agus like, no, but this is tuairte má fa chuir se $8 just chuir se $10. Agus bhí the guy venue da agus bhí like, yeah, what much you don Claire iad the guy venue like, no, Shaq like ma currently $8 shot agus ag gniú san rud céarna agus tú chuir se $10 a le uair a change a faoi price chart. Bhí na leid sin so is Annalí siad sin kisfell go TNT. Yeah. Well, méid a bhín sin na cans faoi nach chuir bant na páirt acu leis an cluthe a bhín ar siúil tá se ridiculous. Like bíonn se na cans faoi cholarú fan spéid, like tá se crazy. Tá se granver dó. Tá granver dó. Yeah, people got a ration like their own Virginia more analytic sport. Virginia genu, you know, cludú da clí canis na hair like GAA. Agus Virginia just feel like she's be a canto unival shot na ro. Bis na Russian chojas. Ooh, on you is the corporate box at East. Ní Lucky James should see her. Chuige. Mo kann ligaseach a bhaanacht. Chuige. Because price na breosla tá má fuair sa teach. Funny me sé tweet eile ó sin mistéil actually faoi der sé céim fá nachfuil just busní is trénacha go homlan sí ar náisce agus an sin béir sin éileh ar an ggóir sin ná mé dinner bí ceannach petrol nó diesel agus íslein na pricení sin é fiberbí sílam gur smuoinú ionta sin. Well, I mean tasing le go fáil go bhfuil an Lewis sí ar náisce go fáil tá se go homlan sí ar náisce agus ní chlaci má le aon daine ra nachla sí ar náisce. Bhí sin rud is fear Harlí le tomó fada, I think. Dine ra run Lewis ar náisce agus réaltas gar bhéh like no níl like caiitú íar son le hall. Agus chréid daine? Yeah. As a bhór siad fiálathe na Harlí sin. Yeah. Tá sé cinálí sí ar náisce dó. Sin joke grana. Hugh, bhíon bear to America sí ar náisce. Í sé go homlan sí ar náisce. So an cinál Lewis bud bhád níos mú, bhád níos fearr in San Francisco agus bhí barricades on bhí a scanna le go seach but like chola runna be just jump rush that agus seach bert is ní tá táú. No. Ach scasí ruúte faoi Lewis hín amsa. So go tú má blá clíos bí nuir a Lewis úsad. Ní bhín tú even ná na gáil ag an áit tú cepaí scanna de libh ceir de dé. No. That's just mental like. Yeah, tá chobag like such a like gcónaí like in actually tá like an acuile mahasa tá Stad Lewis agus tá like an rud go caiití clubal ar like se ar an tíomh se go leir an rud, but caiití like siúil Hartar an Lewis like le el Higgin ruds like so like they're almost got college Higgin cahar like the arms like Rishi the stereo like Rishi Sierra ruddy stereo and then Matan Lewis and halfin came to read Hartar and Lewis like and Bala is fudge a heart or whatever. Agus you like igen Jerry so kind of then Swiss left valley trees like and fad on Lewis then shin just the clip baller shin but like punch shin basically like oh yeah I think you just go flag out and then to get marked. It's joke cart like. Tá an stress leis. Yeah. As an sin bí ní rala ó chuní súla de fócaí go mai nar tá tú ceannach de hicéid
bhí den ag an gcónaí sin na ggéir tú bhfuil brisú agad. Go hagan ní rachtú más in Houston, just móhín tú go duine chun ru nóhaint más fócís. Tá tú déanaar dúir sin, Quáile sin de hiicé de cheannach agus an áit ceart a fiocu, dullar an luas I measc slú a onhfuir daoine agus just na ab anna luastíí. Yeah. Mile an luas. Yeah, what do you call it? It's necessary evil, I think sin gobisin a focal is fair. Ach, tá níos fair na ag gígur son, euro da breosla. You know game Jumanji public transport na hí na ba. Clíad a Jumanji, caiid go se agus seans ní chuí tú amach. Yeah, basically. Tá an. Tá a richocht, tá gcónaí richocht. Yeah. Even though to do bus, no train, no load, to do gcónaí richocht. So I think just game Jumanji on is like but the got amach agus dad card, nu nach bhfuil, just lottery cards done. Go audio luckily you clue am can these all luckily lag. Chonní mis rodile just fao na daoine nach diggin an price an breosla bhí cálín ra, but I don't understand what engine lítir bhána gom agus tá costas €1 an lítir ar fetrol, cin fan nach bhfuil mo fetrol €1 gur an tankilín. Ní cheart do bheith tú an car. Daoine mar sin. Like, oh my God. What do you call it? But gcónaí, but like, mata tú, tá daoine tá chomant agus like, tás acu cén dóil chomant, but it's just like you actually ag menu na rudí like the min, not even the min summary, just like cén dóil or brian like on the brake pads, not cén dóil or brian whatever. It was just like no, so I'm just brumíad agus tagging stop the car with my gart or. Tú nanam sinna ólam agus íann si dart sa scrúdú faoin rutí seo san ní clúgam cén dóil nachhfuil daoine ar an ólas faoi. Praghas le genú like bell trial le haid Frankish no immersion fómíonn tú anna le físa a Frankish agus te lífa le haid like jaibhomate agus choú sa siúlann tú más an seamarsin. It's like go homla Clúgam céir de dúirt meistí hin sin. Yeah. Tásúlagum go má lorting in Frankish. Sa teanga céirt. Bhí mar genú písa le haid fanseach na ggéige a genú German. Bhí mar genú písa sin le haid jokes bhí mar ceann le chu ceisní daoine rudís agus cin na ceisní deir just le checkal like an ró ar son I seachtainí bhíon dú mar bhfuil géala agad agus dearthing beidir burst na trúr bhí siad like an petit peu agus bhí like gar go leor ní se barla so At least ví acu go gur tú fearú ar teanga eile. Yes. Agus nachró. Ceaptain bhhaid go má like a casadí na mar sin ná go má like a mumbla agus just bhí like agus just ceismáin eile agad bhfuil géad agad agus bhí siad like tan farsin in like tachtaí ar chuid fachlan mar sin. Ro tú leir le daoine ar an sráid? Yeah. Okay. As rógad romhainn an Gaeilge? No. Ní ró. Bro tú mugus táisiún Houston na cuatú sin sead. Sinna foié sí sinna dá Roma muoinn sin fé na Gaeilgeir le na daoine teart amachchas as a train galibh fé just be arm garchar don na gansaíthe na Gael gansaí na rudí mar sin. I mean tá mu se caiú don na daoine garchar ar an fís on YouTube, tá mu se caiú gansaí baile, so what do you call it? I think commission like the calling cards behind the Gale. You want to sponsor full spot it. Bonnet Kapal, hello. Come on, course so wach ma cha fi láir. Tí go ceart domsas dat je ar ngansa bailile a chaithú marciú. Oh yeah, I think Christian Brewer James County Cannock. Yeah, I think she's scar. Definitely got to be chole módach like. Ever since ever James shouldn't the Jerring Sagoni. What could price na diesel? You should go Shaw cash Steve right. That Roche available to like a niche
ag go bhíonn car lectra ó bhí a dheoidh car lectra le so nach mé bharbh an ícr san na breosla. Ní hélumm échas car letra fi láthair. Fair. Tá go leor cí leis mar níl an cáin an motor tax códíir gan car letra cumá Tá méid ddíorchné mochain ail sa fós €100 le hí chuir na mísa. Ní stopan sé tá a dír car agat. Curfa James a dheoidh sa car lectra ag punch chat. Well, má fásan siad. Oh yeah. Like ní an bhá like má tú unless go tú is a gahar ní an bhá ceanna acu áil meall ní sin annach le chána 3 km so ní an bhá like ní literally é bhá into play. Dat tú go amach agus seach an den ir tapá sú sa ríis agus stoi fuil láthir like it's good in theory really like fuil láthir sa mar cosna cean is that diesel petrol like beter de charge al gemoorsen ach like se tauche na efse niet sure gan dood ach beter was dat dit was scientist in a crow routines dat go me isken aan kar cho ik mocht naar teens ja me why wadi na nach ik mocht flat 7-up English rudder vi James a rís sa siapa agus é like flu kim an car tapas was exchange agus fan budal Galway water agus ri shop leading shot rud of months was right off like come on I've my put on my wadi agus Power Rangers I'm like green diesel more like yellow diesel Jering instead to Power Rate na agus but the Gary occur in in sports mode like because it's sport yeah true Red Bull sin hyper sin like sin cost a nás sin da ro tú gal a defá mar sin be Donnig á rally agus bhailing a fóg gohfuil anhhuiir sa chead scan an eile an Fast and Furious go hard as aine fast 10 get this sorted yeah I think you're going to car electric Lewis of form Liam Caintáil le chamunch feel that's a caiiti tosaí Hugh yeah really caiime sé má fi carnis parva fi chuig agus ní heglum like bhí chléireann ar RTE bliantí hunn an bhfuil cumne go sure seo bhí chléireann agus bhí like comedian an agus sim gur Fred Cookna cin na láid na bhíon agus bhí se like yeah tá má fi daine agus ní rólim má Caintáil le chamunch agus like rééis chléir omland an láid seo so like mata sé go ponte gohfuil me se áfik an níos cearna leis an láid sin agus go raibh ardú chléir talafí se chuir le cheile chun mé a bhúnú Caintáil le chamunch like kind of really Bryn ní da Bryn Thomas gro son lá fichadí version I think okay mar hin ní ra Barney Stinson riábal a timanch a chéir agus bhí se an áráis don't you dare just Barney Stinson Hí me gur bra lenar lúm Barney Stinson yeah but not a chuig dúltach sin gan na chlár is fear den sráhomlan sílan sé go sé chun madúúlú agus tá sé coppla cé mé agus é béiciúils bín tanna ciige tí a cá go Iglum Hugh Howard mar Coachí an chlár seoir gun rá sin gan doubt is girls versus suit down Áine come on first an Teddy is an yeah I mean tá leor na chláir anhaid sé dulí ceanna fiocu true well what do you call it le chuid Jenny bheith ar Barney Stinson ní rá variatar ar breosla le ráte sílam go bé sinné Wat kinse? Well an bé sílam go bé sinné tú siú Tá nista mar gur mí maig was géisi leis na seanslí a ríis mar a dúirtmuid tá chuna bheith ag géalgairí ar an saharn
Teis dúta ar an drothúir ach má teis bhthart ar blách lia sin cinú le tre se agus aber Halloween len agus Jeremy Halloween leat arás. Sílim go bod in na gcuáin na seachtainí. Much dairy milk dahanana a dhéann sin lé. Ní me sé sin íon ríist. Ig le James í dailún se fáú. Tá inmán a gceannis Ceap gur price na dísa go price ní dairy milk ó agus Fredos agus anút ó ní hoglingatáisiart ní heglingatáisiart. Be seo Eagrán le tríú fad dar hasí muid. Gur mí maig was bheith géisiart táid ar Instagram ag na seansaíad, muid ar Twitter ag na seansaíad, táid ar YouTube ag na seansaí agus ag ar an fi seán gáánta seo agus na colí gáanta táin agus na gansí gáanta táin cos tá se inta faoar inniu an leis muidir tafa seo tá aine ar anywhere ar Instagram, anywhere ar Twitter agus anywhere ar TikTok. Tá James ar Fáilte ar Twitter, Fáilte ar Instagram agus Fáilte ar TikTok agus tá meise ar Hugh here ar Twitter, Hugh ar Instagram agus Hugh ar TikTok. Níl se dúr mar an gceanna. I know. Really bet, seans go ahrí mai. I mean, tá se, Just an leanúnachas sin. Yeah. Ní bheith me se ráhaith mar brand manager sin a feibháin tugum. Gur míle asachta bheith géisiart linn agus le Eagrán fiadá agus bhí rás a rís le Eagrán go thoma nua Eagrán fiad trí an seachtainí chuig ige ar an aine ag líomhlog mar scraits. Ach go dtí sin gur míle maigah agus bunig salt an teir seachtainine. Agus lá éile Padraig sanna dána. Agus lá Padraig sanna dána cos bheith oh yeah sin rud eile lá Padraig sanna dí bé bhaí cá bé sulm go mé ige agus lá dáráid go sin rud a smó sin seachtaigh smó an blian. Silly goose. Right. Lá an libh.